qarindoshlar, yarminkaga chaqiramiz. Rahim etib kelingіз. Temni siylar, shak tovarlar, siznikida ko'rigіз. Hurmatli qarindoshlar, tug'anaylar, do'stqaylar. Zamonida Minzala yarminkasi gurlab turgan domzotli yarminka bo'lgan. Lekin avlumizdan Timati bobo deb yurgan qo'rquvchi, hatto Xitoydan qadar kelganlar Minzala yarminkasini. Tire-yoqdan do'stqan qadar bozorida iska olmay bo'lmaydi. O'tman sayin yol kunni, yil davligi qadar bozori gurlab turgan. Avlumizdan qo'li yashdagi kishlari hali mening 85 yoshimda turib yuruvchi atiyimda shu qadar bozorini aliga qadar xatirlaydi. Bozor boy bo'lgan. Tovarlar ko'tarilgan. Onda demek ki sıkanlar, boy sıkanlar, iyi kerakları, otbırları, kökey hem başkalar. Yani eti özü de bala şağında şu Kadirak Pazarına çıkıp, demek ki sıkanların yılmayıp iske alır. Kadirak Pazarına, kurşu tiravullarda yaşayışı, Totar, Kreşin, Rus, Şuvaş, kıskası türlü millet balıkları jıyılatırgan bulganlar. Mine bugün de bizden yertmekemiz başlanıp gider. Eydege jitesirek, orqlag'iz tez-tezirek, eydege jitesirek, orqlag'iz tez-tezirek. İnşaatlar bizniki, Minzalaniki! Tatarda da var kiyim, kulmek, ıştan, kamzul, şikmen, jilen, şapan başmak, kavuş, burek, taqiye, kelapuş, munda kilegiz. Muyunsаңның ұшларына ник тотмадың күмішін? Яқшы тавар сен түрісің, берірсің мі үлішін? Не керек? Шул бар, жанын тілегенін сайлап ал. Шүлмәк, шилек, киянті, достым сайлап ал әйді. Minzalada yarminkalar bululары bek керек. Qonaqlarni qarşı aldık, bayram eterga kerak. İttik, şiittik, biz hatır itip şigemiz. Dertli küler oynattırsa, sikirip biyip gitemiz. Yaşlar, kızlar, yanarak kına ilenişken, süreke şigeçelerini tapkan, şu zaman için asıl kiyimlerin giyen kilinler, kiyevler, kaşıbaş analarga oturup bozarga kiletirgan bulgan. Kilerge deyişleri bizden konaklarımız, ızandaşlarımız, Müslim rayonu Usavul'dan Usukay Büyüleri Folklor Ansambili. Var mı mında? Mında kilegizeli, şığızeli mında konaklar. Korigeli sizden. Usu konakları. Usukay Büyüleri Folklor Ansambili. Soymanlarından, Ekyolundan, İgener Kalıp Folklor Ansambili. Mında mı? Eyler bir rahim ettiğiniz zamanlar. Eyler bir bunu alalım. Kelgen deyişleriydi deyip biz bilemiz. Tuğba rayonu melekesinden kildiler mi konaklar? Filtrav Folklor Ansambili. Öte güzel mında. Eyde güzel. Kul şavuk başladı. Karındaşlarını. Tuğba rayonundan Şirşineden Sular Üstüdegen Ansambil'de kelgen deyişler. Mında mı var? Bizning Minzala shaharından veteranlar Sovyeti qarshida ishlab yurishi, veteranlar fora vakillaridan turgan folklor ansambli. Bular bizning ilganlarimiz, ular bizning har birimizga fora beradilar. Молодцы. Aydangiz turlarni o'tasiz. Yangi Melkan avlidan Melkanay folklor ansambli. Melkanay.
от белән башлаулар яшәйме. Менә хәзер инде бу бәйрәмне башлап җибәрергә инде монда үзебезнең шушы бәйрәмебезнең хуҗасы дип әйтим инде Damrushev Юрий Арсеньевич. Туган айларым, ең бірінші сізге ең зор рәхметім сіз. Емнедіңіз, рәхмет, қолданып келіп жеткенсіз. Туғанлық шушынан башланышақ, давам етешек Алла берсе. Алла берсе, амин. Күні де бек матур келді. Ғайыплер жоқ демек біздің. Ярар. Мұнда енді жиылының себебін барығызда біле, Мойшабу бізді бәлеке шақтайынданып бір пішуағын электріп қалды, шулатларға отыртып ертелерге. Барлық жолаларын да біліп бітірмейбіздер. Мұна енді ертеге прощенный воскресен дейбіз бей. Мұна ансы бек ұлысыйынданың жыл бұйы жиылып келген үпкелер, гүнақ бар бейтінді барығызда шулай бейт. Мұна шуларны кешіріп, бір-бірімізді құшақлап, үпкелеріні бітіріп, ертеге шынды күн, бүгінде құшақлаша башласаңыз ярай. Зияны тимейін. Анасым меңа нәрсе бек ұшой, менен де ызандашлар деп 2 ел көкірек кейіп жүрейім. Мына шы ызандашлар проектінің ол президент қоршында презентовация етілді. Сонымен ұлық шығышта болды, бек сотлар. Яқада бір ол? Әйер. Қонақтар бар. Мен жүріп әйленірге ма бұл? Бек шотлар мұндайынданың идеясы шындай, Оқтаныш, Мүслим, Сарман, Тұқай, Минзеле һәм Шоллы шәһәре бірләшіп, мына шындай матур кешелер өткеріп, шындай проект бұл, этнотуристический. Мына біріншісі, шушы бірінші сіздің біле башлап жібердік. Не үшін бек қадірлі? Сіз бек енді өзіңіздің районларының yüzük қошлары, шолай бек? Ансамбль, фольклор, ансамбль, хәр мінәлекілер, усылар, мәлекәслер. Олар енді бек көптенгі ансамбльлер, совет чорнанып келген ансамбльлер, шолай бек. Шуңа көре башы бар, азағы бұлар. Жәйге фестиваль, бұлай еш қан түсте бұлар Алла берсе. Енді әлі міне бір ой қор біләңіне күрештік. Әй Алла берсе шақырулар бұлар. Бәйрем давам ете, сыйлашырбыз. Көңіл ашығыз. Әлі исәнемен болып наша айтып бірге көп кенә бәйрәмнәрне бірге үткәргәнсез. Инде былтыр менә шушы безне пандемия дигән нәрсәгә бик тотыналган иде. Ләкин җилә бугай инде бөтенләй югалсын иде. Менә ул да югалса, рәхәтләнеп, матур итеп гөрләшеп, эшләр бездә, яшәр бездә, җырлар бездә, бир бездә, башта булыр. Эй крәшен, карындашым минем, халкымның бер асыл бизәге, синең килеп бер тыңлаганнарның гомерлеккә эзләүзәге. Күңелең саф, тыйнак, рухың чиста, һич тутыкмас көмеш тәңкәдәй. Һәр бер кызың миңа сеңлем сыман, һәр әбекәй туган әнкәдәй. Әйдәгез әле менә, дуслар, шушында Кадирәк авылыннан туган айлар ансамблен чакырыйк. Алар хуҗалар буларак башлап җибәрсеннәр әле безнең бәйрәмебезне.